kad sam sletila na Ibicu, doživljaj je bio naprosto nevjerovatan. Doživjela sam sve ono o čemu sam do sad mogla samo sanjati. Evo Marina, već si nekoliko dana tu, pa možeš nam otkriti kako si se prilagodila na ovaj ludi otok? Pa super, nekako sam spremna, malo sam umorna, ali jako je lijepo, imamo ispunjene dane i svaki trenutak je poseban i nov za mene. Evo ti si hrvatska predstavnica, naime tu je još 18 ostalih predstavnika i raznih zemalja. Jesi li se s nekim posebno sprijateljila? Kako je uopće družiti se sa tim ljudima? Da, stvarno je bilo zanimljivo upoznati toliko ljudi iz različitih krajeva, jedan dečko je čak iz Japana, iz Brazila, stvarno fascinantno ali naravno da sam se najviše skompala s našima, dečko iz Bosne i Hercegovine, cura iz Srbije, nekako smo mi Balkan crew. Iako svi misle suprotno, dan mi je poprilično ispunjen obavezama, tako da jedino mi fali malo spavanja. Kad se uopće dižeš? Pa dosta rano, moram priznat, svaki dan u 8 smo na nogama. Kratko doručak i kavica i onda akcija cijeli dan, imamo raspored pun, tako da baš smo zauzeti. Puno se radi, puno se uči, imamo radionice razne. Šta ti je od tih savjeta najviše pomoglo do sada? Pa ne znam šta bi konkretno izdvojila, ali stvarno je prekrasno dobiti od tih ljudi jednu direktnu informaciju iz prve ruke. Mislim da je to najvrijednije iskustvo kad ti neko svoje iskustvo prenese. Ovaj posao stvarno treba voljeti jer iako izgleda zabavno, prepun je raznih odricanja. Recimo, ono što je vama dan, meni je noć i obratno. Kad se zapravo tu izlazi van? Koja je najbolji sat onako? Pa, izlazi se dosta rano i zabave traju dosta do kasno, što je dosta zanimljivo. Mislim, ja sam navikla, kod nas se klubovi zatvaraju u 5, to je to. Ovdje party traje do, beskonačno, rekli bi. Šta ti misliš, dakle, što bi Hrvati trebali napraviti da bi bili uspješni poput Španjolaca u toj zabavi? Pa mislim da bi se definitivno trebali malo opustiti s tim našim zakonima, da malo liberalnije sve to postavimo, da privučemo ljude i da se otvori tržište kapitala za elektronsku scenu, jer mi imamo taj problem da bi novce, a ne bi da je buka. Za biti DJ mislim da je najvažnija ljubav prema glazbi, a između ostalog prepoznati nekako šta publika traži u tom trenutku je najvažnije u biti. Kakva se glazba zapravo sluša tu? Pa ja sam stekla dojam da ovdje ima stvarno svega. Znači, ako više volite komercijalnu glazbu, ima i takvih klubova, ako više volite underground, ima i toga. Ja sam mislio da je Ibiza zaista namijenjena mlađoj populaciji, no vidio sam doslovno tu ljudi od 15 do 75 sigurno. Evo, jučer smo čak vidjeli gospođu koja ima oko 60 godina, koja nije prestala plesati cijelu noć. Upravo tako, i zato je ovaj otok i poseban. Ja mislim da ovaj otok ima neku magiju. Ovdje kad dođete, probudi se taj neki plesač u vama. Dakle, godine zaista nisu važne. Da, godine nisu bitne, to je super. Ovaj otok naprosto je prepun iznenađenja. Taman kad misliš da si se malo prilagodio, nešto novo se desi. Što ti je najzanimljivije što si doživjela na ovom otoku? Pa to je stvarno nekako teško izdvojiti. Ima starijih ljudi koji sretneš u klubu kako plešu puno luđe nego mi mladi, prodavači koji te povlače za rukav, nude flajere za svoje klubove. Stvarno ovaj otok je prepun različitosti i to je ono što se ovdje cijeni i zbog čega je poseban. Marina, ti želim jako puno sreće, nadam se da ćeš uspjeti u svome cilju, zapravo ti si već gotovo uspjela čim si na ovoj lokaciji. Imaš li kakvu poruku za svoje fanove u Hrvatskoj? Pa ne znam, evo, htjela bih se stvarno svima zahvaliti za ogroman suport koji sam dobila zadnjih mjeseci. Stvarno, srce mi je naraslo toliko da ne mogu vjerovat. Puno hvala svima i lijepi pozdrav s Ibize, vidimo se uskoro u Hrvatskoj. Pozdrav!